Hello guys, and I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and also like this video. So guys, ngiphathele udaba lana oluthinta ke umqeqeshi webhola ke obephinde ke abe ngumfundisi ke ebandleni ke labasindisiwe osegwetshwe uDilia Jele lapha ke enkantolo yesifundazwe noma ke yesifunda ke iVerulam ngolwesihlanu ke ngecala ke lokudlwengula ke umfana ke owayeneminyaka ke u9 ubudala. uDavid Makhanya ke lapha ke wakwaNtshulana isibongo oneminyaka ewu59 ugwetshwe-ke laphana-ke nje laphana-ke kulandela ukuthi-ke ubephika elala ngomhlane ukuthi-ke wadlwengula lo mfana-ke ngoSepthemba-ke ngonyaka owedlule mhla ziwu-16. Ngobufakazi-ke obethulwe phambi kwenkantolo, uNtulana-ke wadlwengula lo mfana ngesikhathi-ke elele emzini wakhe eMhlasini ekuthiwa-ke ise-Waterloo. Lo mfana-ke wayengomunye-ke wabafana ababeqeqeshwa-ke uye-ke lo mdlwenguli-ke njengoba-ke wayeneqembu lebhola labafana-ke abancane. Kuvele ukuthi-ke lo mfana-ke wathi-ke uma evuka wezwa-ke izinhlungu-ke endaweni yakhe-ke yesitho-ke sangasese noma-ke yesitho-ke sokulahla-ke itshe lentamo, futhi-ke egcotshwe nangamafutha-ke lapho kusona-ke isitho sakhe. Kuthiwa-ke eduze kwakhe-ke kwakukhona-ke umqeqeshi enqunu-ke wathi-ke akazange amenze lutho. Isisulu-ke sasikade-ke silele nomngani waso-ke lapho-ke kuyona-ke indawo adlwengulele kuyona. Ngakusasa-ke umqeqeshi wathatha-ke labafana bobabili wabe-ke eseya nabo laphaya-ke esontweni noma-ke enkonzweni la ayeshumayela khona. Isisulu-ke lana-ke saphambuka ngalolu daba kuyena-ke umngani waso. Umngani-ke wasemyalela ukuthi-ke makatshele-ke umama wakhe okungunina. Unina-ke wavula icala-ke lokudlwengula nokuholela-ke ekuthenini-ke kuboshwe le ndoda-ke edume dlwengula noma-ke ngokushumayela kakhulu-ke enkonzweni-ke ayeshumayela kuyona. Ngaphambilini-ke lesi sigameko saba indaba-ke esegudwini-ke kumalungu omphakathi la akhona laphana-ke eWaterloo namaphethelo. Owawusabisa-ke nawo lowo mphakathi ngokuthi-ke awumdingi lo mqeqeshi-ke noma lo mfundisi mbumbulu kuwona-ke umphakathi-ke babefuna-ke ukumenzakalisa, ngamanye amazwi-ke ukumlimaza noma-ke ukumshisa kuwona-ke umphakathi-ke lo ahlala kuwona. Ngaphambi kokuthi-ke aboshwe wayeyiswa-ke esibhedlela-ke ngenxa yokuthi-ke umphakathi wathi ukumthola-ke wathi ukumtitinya kancane khona laphana-ke eWaterloo, ngoba-ke wawuqale ngakho ukuthi-ke umfune waze wamthola. Uma siqhubeka nalolu daba-ke luthi-ke ngesikhathi-ke eqeqa lapho-ke enkantolo kwavela ukuthi-ke ubhekene namanye-ke amacala-ke amane awu-4 okunukubeza-ke ngokocansi-ke bona labafana-ke abaneminyaka-ke engu-12 kuya-ke phezulu-ke khona laphana-ke eWaterloo. Kwahlaluka-ke nokho-ke ukuthi-ke lo mfundisi abagilwa laba-ke ngokuthi-ke abaphuzise-ke uNeminate-ke into ayeqala-ke ukuthi ayenze le uma kuwukuthi-ke uzogila-ke lezi zinto-ke zakhe-ke bese-ke beyadakwa kusho ukuthi-ke wayesuke bafakile okuthile kuwona-ke udrink bese beyaphuza bazume-ke ngaso leso sikhathi bese ethola-ke itulo noma-ke isikhathi sokuthi-ke abadlwengule. Kuthiwa-ke wayesabisa-ke ngokuthi-ke uzobenzakalisa, ngamanye amazwi uzobabulala uma-ke beke bathi nkenti ngalo lolu daba-ke kubazali noma-ke kwabanye. Kwavela-ke nokho ukuthi-ke abazali abaningi bebemethemba kakhulu-ke lo mfundisi-ke khona laphana-ke emphakathini. Ngiyacela-ke ngazange ukuthi-ke uphawule ngalo lolu daba ungizwakalise-ke ukuthi-ke ingabe uyahambiselana nesigwebo sakhe lo mlisa mbumbulu-ke obeyibiza ngomfundisi, kanti-ke udlwengula-ke iy'ngane laphana-ke eWaterloo. Anyways, don't forget to like this video and also subscribe to this channel. Danko.